Yametifo nyina ha ene awia mamu nyina kwa ba e de ba DL 106.9 FM so a awia yi ensama hodo ayensa asoso no ebrasom ese yesi enkonwa na donhwere baako entem yade ensam no esom Ghana fo nyina ese wopram tobre e kase bo awia yi ensam a yade enam no wokwa yententa kase no eso a www.dlfmonline.com sada so ana yen social media handles woko YouTube wakasebo no eda ho DLFM 106.9 sada so ana Instagram DLFM 106.9 Twitter anase X no ehon so DLFM 106.9 ana enawia wo ba yen Facebook no eso a ene kofitela da romenti kasebo no enam so a wo betime ede wo message wo comment no ato ase e wo yen Facebook streaming no ase DLFM 106.9 ewi ensam wodo a yede enam ese kasebo no de bedi mu akoti bi ene se one central amna hye bedwani eye honorable Dr. Rashid Pepu wode atuga akirem se dumso no a ekoso no yemfa ho so bo emo aban no dumso ekoso ya penin pa ono no oda MPP amanyokoro manifesto no metre chairman edema ono manifesto no ne din ade Kwadwo nsafo akire ma jese dumso ekoso no enye sika sem kwandi Ghana fo yento yebo ase sada nso ana edom kuma wonom ewo Ghana mna hye bedwafie wom da to da akire mu se wo wese ne dumso esi se Ghana fo nwuma no na ohwe yewura Dr. Matthew Opoku Prempe na moto a wo tuo se energy minister no a kire se akanie honhom kura ni honom a ewo mu Sansro Mampen na danko akufu ado akasa de nkyiremu e de ato monte nkyiremu a wonom de da state enterprise na no nyina no e yade adum pempenso be akese nhwehwema hodoa ne report a wodo be ese ba ne nyade ba ne senti o se nyade a obekoso asoso sa sensem ne so ye be kwa asante bantamu a na asante mawura kro bia wurefra asante kotoko hina wote kokoso wo tumfo wo se tutu abebiewu wo de ato da akirem se eye Kumase airport no nyame yi adom na sempenfo wi a ebetimi aboa amenyuma emabunu ani asanteman enso atimi anyi biaye emunsam kaseboyi ye de besomo ene awia yi ye bebo e de awura santeman tandum ehonom na mention note eye mrahye bedwene bo moden e de akade de akoma eye yaresabia hodo a ewo mention of important honum sada nso ana wopania wano ana apomuden ensi achi ba Metro National Health Insurance Authority pania wodano eye Dr. Dacosta Abuaje woda tuga achirem se ehu be hiase amanfrafo a wo mu firi wo mu memu eba Ghana no ye be ma wonom NHIS ni bie se de be ya pomuden so betima konka ne ama enkrofo adehye ensam ni pika we hu na wiai ye de eba besom Ghana fo nyina ese wopram tobre ekasebo ne din ye fra no agemensem ensam hodo a ye de ebra wo no wo ko ye ntenta kese no eso a wo be kenkai bi DLFMonline.com sada nso ana Facebook no so enawie no ye streaming live e wo hono a fa messages no nyina ebra yen na kasebo no wonso timi beka ho ebi na aseda bia wo hono a yemfa ema Pensword Ghana me pacha omo ye dwumako a event bia no a wo ye no say ye indoor and say outdoor say eba exquisite collections of souvenirs na wodo wani akirem ewo eye Pensword Ghana wonom ewo enkrapompode mantamu a kokomlemle wonom atena ye no eden ATTC bomode so be fra wonom 0244 622 494 0244 622 494 Ebusia Pensword Ghana ye madwumadie bia wodie no ase etimi eye nika papa enu nti ye beka mfo ama wo so bomoden na wo mo eni enkita ho na wo so wudwumadi a wodie no ebeye kama amani monyam so etimi abam wonom anaso yase na enawia yi ye de ensam no ebra wo akenkanfo mienu edi a mejeso eye Gan Stakat ya mitenkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy ebusia kasebo no eba na embom de ye ka kire Ghana for titiw nemu amoye businessmen no ese brana bebo ade tode ho dawuro ewo kasebo sifre se aha no mo ana ante comfort wo beton for gas ya enso toyi ade wo mato for gas pa me for gas yin asa for gas no so ya bibido na bia na wo ba wo yo ro fa wo je be hu comfort wo yo anim so odwan wo ba wo ye serve heavy ati say obi beta na say e bi opese wo ba so fere ya kwamba na wo bi enu a wo fe beta akwa ba be sia do tobi DL News.
Yensa mo akwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase ana yebo ede awram ewo emrahye badafie. Na emrahye badwani a wote abaanwa so ede ma NDC ewo wa Central. Eye Honorable Dr. Rashid eye Pepio. Wode atoda akyerem se wo hwedumso no a ekoso no a se Ghana fo ewo sobo bia yemfa emo mampani akufo do Dr. Alhaji Mahmoud Baumia empo ene abaya wote so efiri se wo hwe anamo a wo mo etuo no a akwati se achechede a wokọ match pass enkuranhye bia nimu a enu nti wo sere se Ghana fo nyina yemfa sobo no emo NPP abaya wote so efiri se wonom ana ema akatwitwiridie amene ECG adwumakuo no wotiremu a na ECG no se sika wo hono mu a wo mo betimi ade aye adwuma na emom abawe no empese sika paa no wo bayi bi ade ama ECG ama wo mo ade aye wo adwuma enu nti wo sere Ghana fo nyina se sie wasobuo bi a yenchichire ne paa tise bio eye power pani kashiri na yemfa enso NPP aban efiri se wonom ana kire se wo mo ntimi anchichire wo man no eyi a mene wo ekasa dumso no asai enkofo adwuma wo kiremu a enokura paa nso a ewo dumso no a yemnambo no aban wei empese obeka edi akire Ghana fo enu nti ana energy minister Dr. Martin Opoku Prempe wo bie nano a asem bia wo pe ne waka edi akire Ghana fo no wo kiremu a se o man ya se bio yenya emfinhia aduosia enso 67 years na dumso aha Ghana fo ekwa bosumi enum na aban mo mpanifo wo bia ntimi ma bonte meka nkire Ghana fo se o wo ha no ayenam no asam no kura no eno ankasa enie na enso sensam twofo ebisa aban mo mpanifo ensam efa dumso no ho a na akwati se wo mo eto ayampia esanse wo mo eni wo buo biada ede ma ye Ghana fo eno ana Honorable Dr. Rashid Pepio echirem wo bia no nsam twofo di nkomo na wo kire se aban wei anya na adwene se wo beyi wo ha no ede afiri Ghana fo so eno nti ana wo mutu anamo a akwati se bio eye enwa nante wo ko ni nyansa no eno nti Ghana fo yemo aban wei so bo se wono eka ho bi enti na dumso asa abrabo yi. This is ridiculous, it's absurd. It just shows the type of character this government has brought into our political and economic governance. A government that never accepts responsibility for anything. For our failure to maintain a good economy, it is because of COVID, or it is because of the war in Russia and Ukraine. And now there is power shortage. We can't keep our power on. Now it is because there are some repairs going on. It's not dumso. Now there's rain and we could have died off. I think this is not responsibility, the kind of responsibility the government should demonstrate. I've heard people blaming the ECG. It's not the ECG per se. It is the lack of responsibility, lack of commitment, poor management of our power systems, our inability to pay for what we have, been consuming. Enti enia yeti yi eye wa Central mra shebedwani Honorable Dr. Rashid Pepio anode sansem we etu edwa na wo behwe na wo kirem se wo bra wo ha no ehwase no wo mo minority empokura no eye kirese committee a wonom anahwe mines and energy so e wo mra shebedwafie no wonom efre abai we mu nipafo ni bi ede to wo manim ema wonom afutuo efa kwan ya wo mefa so a eye energy sector no wo mo ebetimi adada no yie na so Honorable Dr. Rashid Pepio echidemu a na afutuo a wo mo de ma abai we no wani so enu nti ana Ghana akodum pempenso a our meeting them and giving that direct, we held a meeting again, and what came out was that they didn't honor the directive we gave them. What is the reason? The reason is because some directives also came to them. Who gave them the directive? They had a conversation with the top person in government. They can't disclose whatever they discuss. It's not for public consumption, for which reason they will keep putting the lights on and off without notification, to give the impression that it is not the same as the Dumso we know. What is the meaning of Dumso? Dumso is when the lights are on and when the lights are off. And it is done because you can't keep it on all the time. So it is very painful for us to go through this and to hear that the person responsible to make sure we have consistent lights is being influenced by another person. A situation lying directly at the footsteps of the president, saying that we can't disclose because we had a private conversation and so we can't keep the lights on and off with a timetable to the rest of us. Enti eni ayeti yi eyemra shebedwani a wote abanya so ema wo manfo ni adehye a wonom ewo wa Central eye Honorable Dr. Rashid Pepio
ana wode sansem we ato edwa wo ba yen Facebook no eso a fo adwempo ni nyina ebra yan wo message ene wo comment no e wo DLFM 106.9 e wo Facebook no so a ye beje ni akenkan e de ama ho ye to akase boro so ani egusu a e wo yisi gifu aso ye honom na panimpa oni ye chairman e de New Patriotic Party MPP amanyoko 2024 manifesto committee a eno no ehwe energy so Kwadwo insafo poku akasa e kiremu a omanga na yeduebo papa omayimo yeduebo dodo Ghana fo akasa pa na wo kiremu a jese dumso kakra koso omayimo no se de mpanimfo ne Ghana fo etwe MPP amanyoko yanim ebo yisi gisumbo na nyame anim ni aba bone ba pa na mde aye omayi o kiremu adodo na keka so we de eyaba ni sika pa ne ho akwa atwe wona so ya ne sente no wonum tumi nya sika enkotototo fango ahodo emergency ahodo aboma Ghana yenyam kanea ne yentumi nya bi no kirem se nya no kre ozanya no kre kra nsema ahodo Ghana fo keka ni nyina so abani ni sika na afi nso yisi gifro no sika ho na aya de ama wonom na ne senti amadundum ekoso man Ghana mu no se sansem ni nyina ne Ghana fo yammontungu ba bi kra na mra papa yi oni centrafo di commando ada na wo kirem so sane wa ahodo a ene na Montreal so ni nyina no Obsessing National Democratic Congress NDC amanyoko no mo na de said obi to dame na ne dame na nipa ne to no otiache no wo bi no person ba to dame ni bi enti obomode aso ba wo nipa no nunu sa se be ya obetumi afiri so no so aba ebedi bie de send ne ma ekoso na Ghana fo kasa ne nyina no yehwe ne yankwa nkwata ya NDC amanyoko nachi na mo ankwa ya adwene ba ko ne nyina ye no mo asusukro se be ba pa MPP amanyoko no ede fra banwa so ne sente no nsema hodo akwakoso nyina se dumso nyina iskasem no enya de no kra ba kokura ewo mu okasa na osa chirem so yade a na jelafo ebo moden ema o man Ghana eye gas na gas na jelafo de ma ye no chese dodo a Ghana fo hia no enna ne sesi ya se ehwa akwakoya de na jelafo no wonum entuma ye dodo a Ghana fo epe na so ne nyina chi no omu guso no omu din kita won se be betumi abonde do biara Ghana fo pe no yensa tumi aka ana afin so osa chirem so dudu bia na jelafo betumi yade ama ye no nso no abana ye krado se sika bia ombeje no obetumi atua yenti esma hodo bia Kwadwo poku nsafo kasa na to die kase bo anymore. If we need money for fuel to generate electricity, isn't the money for the fuel come from the payment of me and you when we pay our tax? What I'm trying to explain to you is that don't let us keep dragging government into this thing as if we are in a helpless situation. The money needed to generate electricity, to buy fuel to generate electricity, PULC has given us a tariff. In that tariff, there is every kilowatt of hour generated, there is a certain percentage that goes towards fuel. So if you need $1.2 billion to generate electricity, it means that you are going to generate electricity enough for you to be able to generate that money and pay that back. Yes, we all understand that there are losses. We all understand that ECG is having problem accounting for some money that has been collected between August and January or something that PULC is looking up to. But that doesn't present a situation for you to now say that voodoo mathematics that you did. Which thermal plant doesn't have fuel? Please tell me the thermal plant that doesn't have fuel. Shedding any load tonight. We are not shedding any load tonight. Nobody is shedding load tonight. Stop buying into people's propaganda. There is a simple propaganda that all of you have bought into, which is then about Ghanaians' money to buy fuel. I'm asking you, Eni awuti ye penimpa oda MPP 2024 wanu manifesto ano eye committee on energy so ye Kwadwo nsafwa poku nene ena wuti ye nani abere pass obo na adwen no yento akasebo no esoe na awia premto bere kasebo ana ene awia yi yesi enkonwa ya kenkan ya bese munsam na yade asom Ghana fo no na ensam no emu odesa no manamti Chema won't me was it is agglomerating and conglomerating. I want to take no eswa. DLFM online.com and on Facebook no so a biaso. I did them SKG madamwa will be aquadazi punaka sebona and ambiamua. Across Africa tetia walk our day. Any your body ragana for them. Near body rank of some womuke mojumemua. DL at German some ekasebo and somewhere the enamno. A munsam official. It's official. DLFM 106.9. Yada so agyinamu ewo mnase badwafie. Na enyam ahode ehun nsansam asesei amadum so abegye akonya ewo nkofo fiefie mu no. Emu nsam ye bo amehonu mu otu sei ewa. Na wapani e wono anaye mnase badwani. Ema wamanfo ne adehia wonom ewo yape kusogu. Eye Ewura John eye ginapo.
were a member Emma Parliament Energy and Mines Committee no one also akasa which remua wohwa anamoa yewura Dr. Martin Opoku Prempe wotuo e wo bra Ghana for eda esumu no a which rem say akaniye honhom leadership skills pa de abo papa no brutal wo de to Ghana which rem say efiti bra Dr. Martin Opoku Prempe wo kopie mu e wasantema mu a ensem trofo kobusa ne say yewura ensese dumso no aba na so Ghana for so mo per timetable na yewura Dr. Martin Opoku Prempe wo de anu yi a which rem a eyatamdidie mpo e ma Ghana for no efiti sada no papa yi won ka asembia emfa ho wabra Ghana for adwuma eguo dumso esa brabo dumso amankofuo fie asai ade ade nanso wo kiremu a wo se de aban wei wo situtoto no niama na watinya hwedi ama Dr. Martin Opoku Prempe kires wono so akana no atum bam na won ka asembia emfa dumso no ho a wo me de wo ka ne plane wo kirem se bi obi a waye bi da ye manemo opiafo na nyame abio na wono yewura jonjenapo no watena energy ministry hopen wonim emunsam eno nti watena sidi na so hwesania Dr. Martin Opoku Prempe wakana no atum se energy minister na mpo onka bibia mfa de ekoso no ho a wotirem se Ghana foi ye di hwamo papapa ewo aban no emu wotirem a efiti ebra dumso no eba ye no wopani asabre wono so wotu franka ede ama NPP amanyuko no eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wono so wakana no atum wonka asembia emfa ho ana ensem wasebi Ghana fo ehia ana wono so wonam a wokeka na wonde wakane play enye play fa wosesa abai we ba na so be na adwene se ai wone committee ni ba behia wone mrahye ba behia na wone mrahye bedwafo abesueso adwen ana iye bepesika ye de koto we a John Jenapo echire mu se sani abai we wanfa obuo ama Ghana fo na wanka ayedumso we mu nokre ankyere Ghana fo no sada ana wonom edonkuma Ghana mrahye bedwafie no so won betro aputo akyere aban no esanse wanfa obuo ama Ghana fo a won so ene aban no eni adaje kura eni bre so mbesusu nsembia ho ediafa energy sector no ehwo John Jenapo. Apart from the minister telling us to go and publish our own timetable if we are fed up with the load shedding, I haven't heard any concrete measures from the Ministry of Energy. I thought that by now the Ministry of Energy should engage Ghanaians, tell us the real problem, the challenges we are facing, its consequence, and the steps being taken to deal with the challenge. Don't you think this is a fair call? Find that very, very strange. And the president is comfortable with that. The president who swore an oath to serve the people is comfortable with that. The vice president who is seeking to be president and currently head of the economic management team cannot show leadership, that managing the economy is also about providing reliable supply of power, and that he is the head of the economic management team, and that he should demonstrate leadership so that Ghanaians may even see that, look, this man is capable of managing the economy. He's also gone mute. He hasn't shown any leadership. We need fuel. This is a critical moment where he must demonstrate his economic prowess and intellectual capability. This is what we call leadership. But I would strongly object to a situation where they would go and buy fuel on credit just to hold the election year and pile up the debt. So let me send a signal to all these countries, foreign entities, that first of all, if you are entering into an international transaction with Ghana, under the Constitution 181, you need parliamentary approval. Secondly, if you do not follow the procurement processes and ensure that you get the necessary approval and you move into a haste and conclude fuel supplies with government outside the known rules and regulations, when President Mahama has we will not honor that. We will not honor any illegality, we will not honor any breach and any attempt to use unorthodox means just to hold the system through palliative measures because of elections, only to pile up debt for President Mahama to come and pay. Already, we have an outstanding debt of about $1.8 billion. Enti eni ayeti yei eyamrashe bedwania wote abanya so ewa yape kusogu yewura John Jenapo ana ode sansemi atu edwa yebo ede ewura Ghana mampeni na dankwa akufado na so eye lesi ameka say or the warning kase pa ede ama health and management of state owned enterprise on the dead of Ghana enyuma kase a eye abankasa de dead no or the nkra kase pa to de ama wa mu kiremu a eniema bia ekoso mo aso ye na o mampeni sese na nije ho a na woboa kra na wo kiremu se adwumadi ahodo ampanifo ni die no etese nka afi bia kɔ na wie ya womba moden na nkratasam dwumadi ese de yakɔ saniema koye saniema nkoye ni nyina eso moden ma mpanifo etumi hu se de yakɔ na nso no edu pempenso be mpanifo maka omoto atwom
na ho no maye din omo nka hwe ma Ghana fo ehu de yakọ ne de ba na ko body say nso de anya de aban yakọ ya nim obe so sa nema no so kra na omampen na danko Akufo-Addo okasa na wotirem so omo de da Ghana enwuma kase nyina no titru ema ne mema ahodo omwo omo de omo management no so omo hwe omo huye na nwumade ahodo ekoso na enye no so omo momade antu ase a omo so ba ye hye papa okasa na wotirem say yade a empanimfo a wono da siga no omo de nkrata de ba bonten etire mu say omo moden say nsese ahodo bi omo de ba no Wanum betimi Edison Danko Akufo-Addo Ghana man penny etrem so. Eye State Interest and Governance Authority for eternity. E kan say siga no. Ense sia hodom de ba bonten no. Empenifo mo waden say. Woma mo nan yabo no to. No matuma din sese no so pepe. Se be ya betumi aboa. Na asomdwe etimi aba. Odin sem wanyina to dwa e wo mra endrada. Annual eye policy and governance eye follow dwumadi e koso. E wa krabumpuni manten no o mampen na Danko Akufo-Addo. Odin sem wanyina e to dwa. Okasa na wasa atem se huhia pa se bibi omo ye no ese dwumade na kwa ne mra no na mokotena ase na motwan ya dwumade amudie no se Ghana ne mo ekoye se ne ma nkoye se dwuma na egu sikadie bi akoso ye beze ne ye hu ani ntene matena so yi ne sentinya de obeseso so no osa kire mu se Yakopon ya adoma enkase kotoni ma busu medi yanimi mekire me no ne da toso du asaba akode omoma ye hu de akro senti sa pa de a onoma ye so betumi aye hyepa ye ntie esma wodo bi Ghana man peni na Danko Akufo-Addo wakasa no ochire mu du de kase ebo anymore. All board chairs, entities and management teams are hereby instructed to comply fully with the submission requirements from SIGA. The Public Financial Management Act mandates the submission of audited financial statements of specified entities by the end of April each year. These financial statements are central to the preparation of the SOR, and board chairs of all specified entities in the cabinet-approved list of entities are expected to submit their audited accounts and financial statements to SIGA by 15th May 2024. As a follow-up to this directive, I expect the Director General of SIGA to furnish me with the list of all specified entities who have not complied with this directive by 31st May 2024. Eni a wutie Ghana man pen na Danko Akufo-Addo ne ena wutie eno achi ena Director General Edema SIGA John Boadu ono kura ya Deputy Minister Edema Finance openia ono so ne din de Steven amo ono so kopia dwumade na sibi ono nyina kopia no mo kyerem so se de dwumade no ekoye no papa nanso no se mpanifo bo moden sei ensema hodo obi a se omo ka no omo hwe na mo ka na ne matumi to din eno so yentie se de John Boadu kyere ne nsem mu have chalked some milestones. We've been able, together with our partners, to develop the Code of Corporate Governance and the State Ownership Policy. We've strengthened performance contract management over the past 5 years. The President, you also need to know that with this contract that we are having with them, it has enabled us to be able to include SOEs in the preparation of the national account of the country. Working with Controller and Accountant General, we've been able for the first time develop an accounting system that incorporates all the central government agencies, the SOEs and the MMDAs. It is a wonderful achievement that is going to enable us to put searchlights on the assets and the liabilities of our nation. And it is important that we acknowledge that, Mr. President. Edwachi ena Victor Kwame Ajemai. Ono so kiremo ayade a ombebo moden pa ya dwumaden. Na hyehya hodo bi ampanifo de aba no betime de super pepe emaniama etimi akoye no so okire ne nsemu sei. I wish to encourage all of us to remain steadfast in our commitment to implementing these policies effectively when they become operational. Let us foster a culture of good governance, integrity, and excellence with our SEs, guided by the principles outlined in these documents. Together, we can maximize the benefits of state ownership and propel our nation towards sustainable economic growth, prosperity, and advancement. Eni a wuti ye ya Kwame Ajemai, oye penimpo no so di ne dwuma e wo siga aso ye nene ena wuti ye. Yentu apram to breka sebo no eso na yankan Ghana fo adwempo no ekakra every se bi empanesi se domo ebeye da aya na efiri moto mo nti Ghana fo mo message no ye jitu mu pa agede ne nsem no emfa kwam eno de ana yentimi enkenkan na ya wewusu ana osi wotie kasebo no na wo hwe live pa e de free Kumasi Asukwa ana osi alignment center na osi kasebo no emu da ho osi DL news more fire
ano no so wode abai ya kantata ana akwaya manyosam kakra wose wo ka kire Ghana fo nyina se wo monto aba no ema Dr. Mahmoud Baumia yada ase yam ana hwan so emie piaga ana wose Ghana fo yentimi ensa ebere nkoto aba emfama NDC biem ana no so wode aba ana captain with no armband ana wose eba ne san ana obi betima use the last money e de akwakoto prepaid na ECG fo mo bedum ne light said the enti enipa na bra no what the last money akoto prepaid yes said no ana wase nyankopon ka se moma hono mo enye han nanso ECG fo de se hono mo beye di ni ho beye sum no eno ho mpaye ana mo bo ewo kroma wase ba nsa nyankopon watemwo kase e de ma ECG fo pa ana kire se captain with no armband what the abem ana wase wofa wona wofa se mokase bonu mo odesna bekatin konto mo ana kofi parliament wase wontimi nya itie da se DL news pa we beti meja itie wontimi nya itie every say emu odesa no manam wase loud and clear ewo agona bobikuma na mamento fa me wofa se mamombe lenda Nhyiraba Kwadwo Sammy Adamfo and wasi good afternoon I am watching you live mo yada se enye de ehia nie enye de ehia nie electricity for mi sumo hona mi sumo pa mi sumo atemuda mi sumo papa hey Bible can some common instruction muntimi ne so let there be lights there be bedum no e chapa wo kwana na adwede no na 12:30 1:30 wada na edum light kwana so feeling baso ko kodum no mo ne yire on ana bo bo modem na obi aya kafe na mudum no boy mi sumo baba mi ni me explanation kwa mama nyango bo beti ase bi ni mi charge mo heaven kwana na ese mama za boy electricity for mi sumo hona mi sumo pa mi sumo atemuda mi sumo papa hey Bible can some common instruction muntimi ne so let there be lights there be bedum no e chapa wo kwana na adwede no na 12:30 1:30 wada na edum light kwana so feeling baso ko kodum no mo ne yire on ana bo modem na obi aya kafe na mudum no boy mi sumo baba mi ni me explanation kwa mama nyango bo beti ase bi ni mi charge mo heaven kwana na ese mama za boy enti ahani nyina no ye Bible mu nsem Bible say let there be light and there was light ECG for Bible say let there be light or say there will be darkness eba na sa no akwadwo hi oko na ECG for fi said o mo ye no matete ge no wahete wo no machepa o sister no renkra watro ma wo no na oh yeah Ghana fo ani edi akiri pa so ade ba ko kan na ho ne ye mede ne say anadwudum mienu 12 na enyam kane na dum na obi sase na aya hwan na ye sore anadwo saa no ekodum no na mu ni yira na nipa kro ni yira na ehon no kra na hon na mente ase no wuti wo se wadi wo machi ache na ana na wayi wo secret wo secret ni nyina apie nti wan kan no kra me wo secret na apie ayu ne ka wo secret wa ho me ka chan e dey secret me ka chan ta ma ka chere me se oya man se adwuma wa ide nti one ne yile ni ja ye ni se ono wo kwa anadwo nti bi wo ha ewo man no abafiri nti obai na be ma foforo ne ne yile no eda kasimi ma mo me kutia mobua se aduabo we de mbokra obi enwu me yento akase ebo no so na yenko asante mantam wan ye ko asante mantam a wopem so kro bia wurefiri asante kotoko hene a wotikrewure na brewure eye nnaso entiaso wotumfo se tutu abebiew na asama ana mekan wode atodwa akirem se nyame ya adom na se Kumasi airport ni ye wia kire se ebetimi dimpuntudwuma ani enwuma atimi abasantemamu ama Ghana dihye ni nyina titiriw ali asanteman so wo mo atimi anya ho emfaso wo kasa na wo kirem se sese so hwe expansion project a ekoso ni nyina no ene se Kumasi airport be gina na so a wo pem so tenase a wo se wotimi hwe ni di na nani age efri se sabre no import ye betimi ade nioma efri nkofo amem abeduru ha sada nso ana export se bia ye dia moko dawa hwentia pepre ye de nyina nso be free Ghana na nkwansere ne ye dia ko enkofo amem wo be kona broni wo we na nkwansere eye kama wo se sada ye nyina no ayade a ema Ghana ene abibire mu so yanim etimi ebenyam wo de sanse mu nyina atuda wabra na wone ensamtrofo edi enkomo ana wo kire mu ese wo bi wo hono mu a na adwen aye ne se oh airport de se eye wiemhyan ebesi hono mu a na Ghana fo nso atenam na kwa abrochire wo se da bi enya no nko a
ebetimi aboa ama businesses nso etimi akwanimu pa ebi eye hotels industries enuane ene de aka ne nyina nso no ebetimi aboa ama kyerese Ghana ye nuane no nso etimi akwachiri ene eduru a eye wofam Kwadwo wunim wofam wunim wofam matidini dabat min sheda enhia bi za se wofase we no seda nka ho asem na wunim ato ho wunim ato ho okomi min ni madekro za na be kire wato ho ya kire be mu ana wunim wofam matidini no bat mi ana wunim adebia nkyene da mu ebi ade min na mu na wi hwe wa malinda buofu hwe tena ho wa malinda mesel na fa message no bla na ye hwese ya wonima ya bisa mama Lumba ono wonim wofam wonim ato ho okay ana wonim adebia nkyene da mu enti wotumfo ekire mu a se ne ane we nyina no se Kumasi airport no gira na so wi a ebetima konkane pa wopem so wadama kasame anku anim se be airport Juma family, the Sabi, Yokra, Yeni, and airport, which did Ankane, Mango, and free harbor, which me a Basa, Dagma, Brahma, Juma said, and Raymond Tia will be great. And the friend of Mrs. Glen, which I have ever said, you may have said, Vini, which Jama, Masenso, and Sanswane, a free Brunia have now, so I said, now, Bonica can run with Mosuna, I asked him to say, John, the Akan so the Jusua, they was it to me very amiachi. And Casani and near for so Casa said the Baya, they soon also let me up a P2 brand, so which you do you see for a more do you see what you saw the free has in it. You see, Timini cannot say, which is a German and nominate everybody, Britain, no British was not at me. I was only band the Gua, who tell Benya Juma, and Benya Juma, might be up to say, Yamani, I do not say, like a Kragan is Cassan, so many of Benica, and you require the first one, Benya's Cadia, my Benuso, and I say. Enti eni ayeti yi eya santema iwura krobia awurefre asante kotoko hene wotumfo se tutu abebieu a watikire wure na berewure eye ne naso entiaso ana ode sansem we atu dawabra na wone ensamtrofo edi enkommo na oba Facebook no so a yewura se de wose tutu ntoma no efe ana ohwe Kumasi airport no so a efe pa se de wo matrem Kwadwo wo matrem ko matrem pa na hwe se de aye na nyamianim no kure ni se bibia todin a ho no be ya ni kapa na se de opemso so eka no o se baby airport wo bia na mononifu mo ba no wabesi ho nom enya afi no mokosi nkran ha na enkwafo ajo won ya ma kakra be ka no de atena base mako we de wodini nyina be fie prekope enti e be boa ye se mango ni ade nyina be sport bi me se atadwe MP hu ni nyina ye be sport ye be package nyoma kama so ni nyoma minim ye be package ni kama ene edomoyi enkankom mpempena na ya package ni fine be boa enye ne se na nkwansere egu 37 eye dede ya yentumi ya sport wo so nke aka na nkwansere nyina egu botom de ko na blofo no mani ji hu trese e mo keka e pepa trese onu obroni ho obroni ade a eye ne fe pa ne ade a nanim sa do wo kumenya sem na ko to apon enti on wudru 37 a emwa yi eye dedegu ayarefo ya sumu kwa e wo 37 ya semu nka ya ka wo nyina agubotom so on na ya de stapler ewekwa stapler nka onya bedu anankaja sa ya de asoso ano kama na ya shepo enankwansere wo nyina akokora na ejanka ye ho adwe de ni kura doso krom ha ni ani nyina se ye di ni krom ha ni wudru aburi jankama obati no ana ehuroi sense fufuo ni nam krom ha ni abrochirefo nso pensefo anom eyase na ebusua eno achi no ana transport minister waye me amewo faase kwaku wo fori asiama wono nso ade bi etat wo se de yewura ka no saa pepepe
Oshe Kumasi Airport na ye di dwuma kese bi wa ye transform Kumasi Airport into an international airport. I see a terminal qualified to be an international airport terminal. Afi we so around we no na ya ye. Na wo hwe arrangement na ye ne contractors ne ya. Emra so say so mo dey hand over terminal no to us. And they are taking over. The before ansa ne ye be twa homa ya mankofo kom no say ye test ne ye hu say de ache. And ye ene ya ba say ye be taking over finally ne ye test no. They say ye ba ne be ka che yura say na go pada no terminal ne ye wie. Aye pese bia nti ye be ade mienu ye bobo na mania fe so ne asan so benya mmere no abedie no abetnase ne ye bie na efefefe. Nti mu nwe a nkomo de ba akru. Enti ene a yeti yi oswafo a wohwe akobadie eso transport minister me ya me wo faase kwaku wo fori asiama ana wode sansem we eto edwa na Kwadwo my mom be semen country say wo mfi uda na wo nipa bone ni oh me am nipa oh na dai say we de oka na me senka on fan kyerase na mame so wo so nipa bone for say say oh say wo no answer why ho say wu keka ni ade a sawo aha ene onya hu me yi kura wase media they said ya onemia na ebofre say me ni papa but se beda say na Kwadwo oko say na wukwada wukwada enti wachina ya wada yeah na de chen fiada Friday sanity ene ye bo akohwie kakra ene so huhia me kofitela ne obofo ye kwa akohwibo but ye pon awon so mesa no beko sa nti ensa nko ba akohwie kakra mbo a mekwa Linda sa ya womla no onka ho mo ye mpese me de ne kobi mo ye nko ba akohwie kakra mra unia na mechiri no mene maguzo no unia na mechiri no me frequency abakrom e ma akoko mo mehwe ye ni ska fo mechiri hey so here you already me nkwakurasi bi wo banka bra ebrasi de me nko bi wo mu koko na aka wuram mo nkwati mare hey sabi asedo enti akwofufo ye kwa se ya ne ye ho enye izo ene so boa edu ba bi e ka ho bi Kwadwo anto aso ye to akase bono so ane ye kwa kopie mu ye pon katamanso na honom na National Service Personnel Association wapon katamanso municipality mu no wakra pompude matayim umaba moden akomonto made abanchire mu ene municipal chief executive and den ade honorable Samuel oko amankwa ena afin so masebadwani ede mapon katamanso ne den ade honorable Joseph akwete tete ena afin so mpanifo do mompotem onyina akom ho abom akwakosiesie krom afin so gates ahodo a amanfo di fia hye mu manyina amakosiesie ne nyina yimu kama pa ma hono mwate kama na dwumade na ekoso ne nyina na se ekoso ne nyina no National Service Personnel Association for no wono mba mmade se dwumade we ya MCE ena afin so mesebadwafo nyina kabo mu a wono nyina akwata dwumade na che ne na nya sam keto akra na mbota ye nyina ne se mba moden aboa ema sanitation conditions ahodo mpotem wote se efini ade a adokoro wono no eso atumi ate ema honom atumi ate wansen na aye municipal chief executive honorable Samuel okon amankwa kasa na otem so dwumade we no ade betumi aboa ama honidie atumi akoso mpotem honom afisu nimpa biara wonim bobo ne ho moden no ode afi akogu gata wambeche ne de nyammeanim no kureni wombetumi ama na so aye sepa ne sendo de kokobo ade mom tetete pon katamanso nyina so mundu omhuni se be betumi aboa na omapomoden atimi akoye say you chew what's in be mobile and I can say omunjai sa na omu mo en kan na yi boches ni mu and so tra na so no adapan akọ na anwe anko obisi but who and doji e was anyama no mo na ye chiwa enu de mra no the who be did enu de nobody can standing for you go and face especially director now fi the caring executives omo say omu adwempase te ombeka bom na ye dia sisi krom bibia we do masi bibia be ma krom gates ni bibia be ye clean bia eda municipal assembly akumaso any me as MC yunusu eda makumaso pa enti minya asute se ene adwuma eda munim se ombeye as national service personnel say me from me hu enhim na ye kambom na ne ese no ne fata no nyina eni awuti ye municipal chief executive ede mapon katamanso ne di honorable Samuel oko amankwa ne na wote ye no
eno achine de ye kasebo ene mrahye badwani a wopon katamanso di komo ne din ede Honorable Joseph Akwete Tete eno so kirem so yade pa se betimi aboa na hunidi atumi aba mpatam ho ye pa esan se e bible kura ka se ye de huni anum kura nyamesom ne bi de sent na toto sere se wo nyina moe no ma hunidi e ho mra mfaso mfama wonom no mu hu mfaso de a e wa hunidi ne betimi abo manyala wa hodo a e ka kamanfo no e so atumi ate mpatam no so kire ne nsem sei no eye ejuma sam most of times no mu wi a no ho mo brands no mo enye ejuma bi mo so mo enye ejuma ultimately ta sere se aban beboa omo enye ejuma na companies share wa around no so mo fa service personnel so because this for about 2 years the team at national service so near employment for employment say my service personnel now pa bonti amwenya employment but unfortunately companies no be engine number no so yes say number so ebe koso ama youth menya ejuma youth bebre no mo wa but ombe wie no na ejuma bi ani ho mo nipa wote ne kan eye mehye badwane edema pon eye katamanso ne din di Honorable Joseph Akwete Tete ne no eno ati ena di ye kase abo so wone yemomode ne naspa pani pon ya president edema wonom ne din edit yodo ono so kirem so eye pa na ma we na o matu no ehunya esense fia hodo adokro potem ho no enya de betimi aboa ena o sa kirem so assembly fo no odampanifo ni nyina sini titiri ni environmental health department fo mu nyina ba ye no odo mu nyina se no to sere so na danko akufuado Ghana man pani se omwa na enwuma ntumi emra potem ho no se be betimi aboa na emebu na hodo mo potem ho no o matumi anya adwuma ye Catcher president said, 2024 into Kataman and the whole NASPA, including the regional and national, that our part should not be left idle. They should create more job opportunities. We understand, and it's an initiative not only myself, but my able executive who also contributed. The mass stakeholders of Kataman. So, most importantly, the assembly never let us mind with regards to size, that is the environmental health department, the MCA as well. Eni a woti ye NASPA president a ono no kopie mo pon katamanso a ohonom ne din di tiodo nene na woti ye na nipa obo a yemeyensa ka eye kasebo yi ne den ede kodwo baako ya namusini eno no yanto akasebo no so emfa ema na Kwadwo ansa na ebeto aso no me person media dance ewo nyame anim na afiade awrade ya mame no me kama edom ni nyina etie unsa ha ya radio so enti wo adanse na se wudi a nyame etimi efa so no aye nso ama foforo mbo a o sesa na tie mo enti praise the lord hallelujah mpese media dance se nyankopon dia ni monyama wi yi ya kase di ni nyina o kasa ko o awrade ko Pentecost na ntu begu ani wase se hu se ye ho no mo no nyame anim nukure ni aya na saa we ni yenta nye no ho eno ne ye nuanum binum no mo ye ntia sa fi na misua okay ma minima dance ya no na sisi di wa dance ya no bra me ba Okogyeabour Ocran Nhyiraba me ba be ma wonya adwuma na mde mo panya me ye mde dia dance ya wa na afa de me hu na sa afa dia wo njuri chasiri mo panya me ye bi na maya bone mo penya me abedia me ba Okogyeabour Ocran Nhyiraba me ba be ma wonya adwuma na mde mo penya me ye mde dia dance ya wa na afa de me hu na sa afa dia wo njuri chasiri mo penya me ye bi me da. It's official. DLFM 106.9. Kwadwo ohwade a mopa nyanya ya mame asemo chese azaya chese okobo mpa ne na ne ba ne free ho setem adwuma busu nti waba se mopa nyamia ye bi he mopa nyamia ye bi o waje bi pa she me se azaya mama wa mama ni wa ajew se adansi die we die tiase ene ye kan sa adansi die tiase o se ne ba ne Okogyeabour Ocran fishi aduonu no wontere nka ne bayi mehwe no ana okogye microphone mo pass them ana os mo pa nyankopon boa me wo so odi adansi enwie ye eni na wotwe na wotesa ne bayi wo kire so yare a wo fie wo saro no kada kam to aso sem go krum how adansi enu me da but
Linda ni dini ye de Linda Mamombe on. Mamombe. Linda Mamombe. Mesre no. Edina emsa na maame nya we omo na fa. Linda Mamombe mesre ni say adansi die na no Sunday si asore no. Oma ye nsanka hu hia ye. That's right. Yes. Okogyeabour Ocran Nhyiraba me ba be ma. Wonya adwuma nam de mo panya me ye me dia danse wa. Na afa die me hu na nsa afa die wo njuri chasiri. Mo penya me ye bi na ya boni. Mo penya me afa die me ba Okogyeabour Ocran Nhyiraba me ba be ma. Wonya adwuma nam de mo penya me ye me dia danse wa. Na afa die me hu na nsa afa die wo njuri chasiri. Mo penya me ye bi me da miento akase ebo no so na de a mo panyamia ye de kire se ni kana efese wa mabro kire ni ayare abagana miento akase ya semo everywhere that just we asori a o me mabre wa media dance you sa ensam amre wa nya microphone ka omoka sapa ezra mo wonsem no so omoka obi wa mo nya ebi wa senka omo ya de ti free mu no omo de nyina aka homa yen kama se de we gina so da mo ya edi dance live no interview ntumi o de yeden hwe to akase ebo no so menko yankwa ya nim ne yanko pie mu e wo mention note no wo asante matemu e honom na mahebedwani e wo honom ne din e de honabo eye kwasi kunadu wakasa ye kiremu a wabona homaden pa etie wonom am tetete eye buo krom eye mosi zongo wonom nyina sufre e kiremu a wonom ayarsabia honom no niam ahuduo bi a tesebeboa wonom no eho akwatwe papa de send wobona homaden akeka ne sase e wode niam bebre na akwaboa wonom a eniam betumi akoye paade ama wonom na ona bo kasa na otirem so yade e ha we beto honom no achepa na nso de na koma so betumi aboa e ma pomodin pa timi akoye paade ama ne mense ne sente no eno ka ho bi no bo no homaden etu sa na man eno sa kirem so niam ahodo de abram potem mo foro momoden so wonom betumi aso na afin so momoden so mahwe so ye pa se be betumi aboa wonom na apomodin so ye ka kopie wo buo kroma niam etumi akoso de ama wonom ne yente ensima ahodo bi ona bo kasa no ode to DL kase bo anymore me wo de beto me mo hia emergency o mo serious system o mo hia lapse mo ni ade nyame abetumi aye lapse ni na mo aye emergency so ya mo aye serious system ni dia mo o mo de niam ba say hia so for trauma hospitals no last year o training na de ma o this year so mo sa bi beto me aye hia so was mo computers laptops for claims processing o mo hia air conditions o mo hia laboratory niam because o mo specification different o mo hia microscope switch set o mo hia na so ni o mo famra no come the name na ba me bi mu no so be apomden ho hia me ntimi ni be free nti no e three health centers e yes pampen any mochi zongo nemo omo so omo hia ni nyina no me omo aso die ni because most important you know omo ye adwuma ni niema hia wo mo ni yi ni omo nyina ka bo mo die ni ni ato ni nyina enele whether na dinamo dia hospitals no and health centers ni eni awuti ye eyam na shebedwani edi ma mention notes ne din edi honabo akwasi kunadu eno achi eno tese openi pa ono no kopie mu ewo eye buokroma ono so eda ono ma ya sabia na no ne din edi Miss Harriet Akotonsia ono ya physician assistant in charge of separate buokrom eye health center no eno wa kirem so anamo a tese ma shebedwani atuo no na mo ya na mo papa na afi no sa na mo ya papa ya tu de nya de mama aso ho no mbakwaso abomoden abo pani ya baso esen kirem a enema hodo de ba yo momoden so betumi ahwe so ye se be ye betumi aboa na yaresa ene ne mapa etimi akoye ediama sepebu okrom eye mesina ne so yentie se de o kire ne nsemu efae ye emergency ho ni enye ho wa ye ho hina kama ni laboratory so na ebi kra ni ho but watimi abesi laboratory kama ama ye ama bebi ye nurse for etisa omo ho ana pesa woju ahome kakra eno so ya ama ye septic tank na ye sewage problem na ye huge problem wa hapa ye hu de betimi aya fa ho na so abeboa ye aye fi bebi ana emboa na akobebi e ka bebre na ho but wa ye ni na ama ye anto wa ye saka chen se ye nya ni o ma bebre ye nya microscope ye nya washing machine ye nya trolley ye nya screen nyoma ne doson lab nyoma so doson ye ka chen na mpa wo to be ni na ama ye any time of ye share hard ye share fefe o de nyoma eni awuti ye eye physician assistant ono no kopie mu ewo sepe buokrom a ono na da wono ma no Miss Harriet
akotonsia nene na wote ye no Ebusia beto apram to breka se bono so amaw na apakan GH atenase ansa na apakan ebewuram no apakan pom tesen nyankopon adom bibia boko na enu abone a wodi e wo pese o kire se opele ebone ben se obi awo de ne ba amaw awade se wakwa no mo nsa ba na se wo to abasa to ko ani mo na utimeto nsa ko achi ko so wa ase nufu wanya de opele anya de opele na so yani na ho wan shada apakan shada menyesho apakan opele se me ame nipa me ni kapu pa de menyesho me ade sanka ba ko ne de anka meje di bat apakan me mentesa ni nua ba ko de anka meje di ba apakan pa de nyame mana sa apakan ne ane opele ose apakan ne ane opele esa ni nua na so no ho ono mienu na I say difference kakra wo ma we so opele sa dwe ben the third ntia wo yesa bisa no opele mame uko mia wasinofu opele mame uko mia wasinofu mame oh mame me na mibusa na sema mame me pa cho na ma etwum kakra na mabo ana me dam ho akomechi no wabetina mechi na msako so nufu tinye se bia wo na mada na mada wo ba ya no wo huni no mada na mada ana obaso so me nufu fi wase ba na me de me ba ma wo na me wo so me nufu na mada entina ma me nada meboa no wada apakan na ma me no ada na so na emra opele yesan ni aye die na asa wada so opele etwantra na opele betwantro ma me ne se na wada wo so se na wabo na wo ko wachi ya ana sadia ma me ne se ye na mada aso watwe mutenten no do meboa ebasa ya won samra ndie mo ya won samra sa wonye ntientem ya won samra eye ekurase nkomo ne ye abusia me zamrane no me zamrane no wo ye den me bonfo enne de zamra eno ano me zamra me kasa me kan ye no wo zamra kasa no The Yale News. Right, abusia yansa mo bibiala ha mo bibiala kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ene ukwada wi apram to breka sebo so mrewedo sa gudie mo nsama wo so aya boabo no abusia de be down na wu ne ko ene ne ba ewa gudiem ensam pina na egu yam pro so de ba Ghana gudiem nsama and of course nkrofon cross the latest any exclusives no ya boabo ani nyina no abusia ya de eba be down me amede nsam na bro no edi ameje so no eya yesu aro de share Ocran GH, the blessed king. In tantam so minsi from mention someone say I'm from Fifi and from the mention here. I'm from Ghana national under 17 team nakache. Na odi wenichum our my friend Russia. UEFA 4 nations tournament be course war under 16 tournament. Me no ka say Ghana nya kwenya akwa kopiem awase. Nyame aduma and 4 PM no host nation Russia and Ghana at the first game no at the Boswa. Me the one some area to him in Laie Kingston and in Mrante on Bebomo first game against Russia host nation made on some animal now only Mr. Ghana Football Association Omakwati new national teams both in Mema and in Mana film now Omuguswa Omoya appointment outdoor now Menoka say in Swaterman FC Omo head coach a year friend or a Maswa Credono in the GFNO Aquacopa so me new head coach and from a Ghana national under 23 team now year from Black Meteors no enti Maswa Kwadwo and a Black Meteors omo new head coach and one someone no former Kumasi Asante Kotoko omo assistant coach your friend Abdul Ghazali and a be assistant Ediamano now Ben Owu a goalkeeper trainer Ediamana and one someone no urum our under 21 no a new national team ni bi ayate omo chirema former Blasters player and Atram Divisa Academy omo owner your friend Godwin Atram omo head coach and former Ghana national under 21 team no eno achi no papa your friend Nanaya Amankwa ene Abdul Manaf Abubakar enya assistant and former Godwin Atram emma under 21 team na enwo nsam no uram under 16 nso a
Kasim Mengo Okanse head coach at the Nations FC on a GF Nako say ome new head coach and former under 16 omuchima Steven Treme and Joba and be assistant and famana yade won some ede amao na yenko piem our bobo kwa friend Jesus yakachia urum our CAF Confederation Cup na oma bossa kwa piem our semi final nyame yadoma kwasi ada wo Kumasi Babaya Sports Stadium no second leg no ebe koso our semi final and na Jesus HMA or maybe a free gate especially no in the popular stand and then kick out there we will be na person ko game na we be room free no VIP and a VVIP no and no pe and on bejiska na ne aka nyina na free a we betimi akon wa ko game ni bia and when some no na ahead of that game no and a John Entry our striker Edema Boboko a your friend Dinsasi Akasa or see a woman so mu room our Egypt and a Zamalek Ekot Kun air draw obia anshebi de na momo omoba Ghana no omo masa draw no mkonya no omutim anyomo de ombe konkoden e de second leg no se na be ombetumi akowini anombenya result a ebetumi ama qualify we any sama John Entry striker Edema Dinsasi e de atuja na Samuel Inkum a former player Edema Black Stars of Ghana na Samuel Inkum ahead of Dinsasi second leg game omo ne Zamalek ebebo no na Samuel Inkum etu Dinsasi for osisa game na omo komo no omo stay cool omo stay calm omo stay positive na fenso no omo stay focus na omo fankwasa game no draw no makonya wo Egypt no men Rome team mutim yede omo stay focus no omo fanwura sa game no we any futu sama Samuel Inkum ade amaboboko a your friend Dinsasi a yede wonsam edi amao yenwura mo Ghana mrantie si akan ewa manone endra mienu bi omo monimo eso aniye pa enya asem ketwa uwuram awo England championship no ma endra boboko a your friend Leicester City echi Southampton ebo maka polpoli enum a omentimante Ghana ya brantia your friend Abdul Isaku Fatao endra enka oku Southampton for no or share hat-trick 3 goals esa de 1 assist edika enti endra Leicester City 5 goals no mo share no Isaku Fatao nkwa no e contribute 4 goals a yade won some area na the 3 goals no 25th minute 75th minutes and 81st minute and or share 3 goals no and assist no so or yeah 79th minute yade won some area na this season in all competition no who puti Abrante for Isaku numbers ni together so any brutal 41 games no abo in all competition area Leicester City was share 7 goals I had 12 assists were involved in 19 goals in 41 games this season for Bobokwa your friend in Leicester City and near the English Premier League no obesa de wama qualify ababaka ya de won some editu enim OPM our England Premier League ma Bobokwa friend Arsenal echi Bobokwa friend Chelsea bomaka polpoli enuma o man to me ante na Thomas Partey Ghanaian midfielder osina kandima Bobokwa your friend Arsenal draw or starting game no ebo 72 minutes ebo Arsenal emo munyankunimde no after the game no and odi to just en aje so we to start game e ama Bobokwa your friend Arsenal no menya win e wo derby num e de tia Bobokwa your friend Chelsea o say important game enti nani aje we any some Thomas Partey e to ja ye di ama Real Tamale United o mo head coach your friend Abdul Mumi me no ka say o ma jane kwan e kirema result na o munyane enyama enkoya ye de won some e ama e wo jumedie no so yenwura mu awon nkofon close na ndra matches e tuto dwa no yemfa result no emfa maudia uwura mu awo England Premier League no a Bobokwa friend Arsenal etnafie echi Chelsea bomaka polpoli enuma omo entimi ante na uwura mu awo Copa Italia no semi final ewo Italia Bobokwa friend Lazio ehemie no ama Juventus etimu ba ko nemu no aggregate no ekoye 3-2 ameno kasa Juventus qualify akopiem awo semi final of the Copa Italia yade won some editu anim na England championship no Leicester City echi Southampton ebo mekanuma omo entimi ante nyame adomande uwuram awo English Premier League no games bi ebetodwa 6:45 no Wolves and Bournemouth ebebo 7 p.m. Crystal Palace and Newcastle ebebo and 7 p.m. na no Everton and Liverpool ebebo ni na Manchester United and Sheffield United abo 7 p.m. and one some no uwuram awo Italia Copa Italia no semi final no
another game ebetodwa aye second leg about 7 p.m. Bobo kwa friend Atlanta and Fiorentina ebebo first leg no Fiorentina sheba kwa Atlanta and tumi antia enwonsam no na urom of French Ligue 1 3 games ebeba so ne about 5 p.m. Laurent ebetena fie normally Paris Saint-Germain abo and at 7 p.m. no Olympic Marseille any OJC nis ebebo na about 7 p.m. Monaco and Leo edi aboania ebusia ye gina so na gudie mu nsama ye de bro no ye de senior praplechre na ya sori kasebo ne so me media gudie mu nsam no edi bro dia meje so no ya yesu ano de share Apakan GH the blessed king. Over to you Okogyeabour. Meda say Apakan nti ewiyi ensama hodo a ye de ebesom wo ese kasebo no ye de besi ewa ha na ye so anana adwoase okay ene ne mpamfo betena se na wo monso edi DL awa no nso atwa moso Kofi Taylor ana edi e ko Facebook no eso me am ofase ene de mahwe no amo no anka so hunu se wo fada bia wo ka na ene de afono me akenkan fo nso ye mienu edi a mejeso eye Ghana stakati a mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy yada mo nyina se ama mo nyina mo enitia ogyen oboja yenka bible ne empon na o katre won say na Jimmy sanka hifa na ka kwoto aso kamia kwa na ka kwoto papa de so na say una na bible na ka kwoto aso ka to aso mi enko ya so to aso mi enko na o katre won say no katre won say mo fu bi ara ntu ko mu se pene twa bible da na wo fa ba wi aso ni bible kinkan na to me to aso na ka to aso he na o katre won say hifa na ka kwoto aso kamia kwa na ka kwoto. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And money me nyina koko yade. Sisi yade amamanya yem timotete wo. I give it to you, baby. You give it to me. Oh, yeah. Hey. Give us, Amen. Nijia bebusiemu papa. Na bemaka give us P capsules. And ni give us core capsules. Bomunom dia. Na enijia ni ahwadeno. Wabrudo. Give us P capsules. Amen. Na wadi ifyedu wachode kronkwa na efa. Give us core capsules. Apinfu abata wamo menufu wane nkwada wani ifyedu mienu nka hu. Ewa drosto bie mwetufonko. Give us Herbal Center. Mobile and Nateshi Adriami. Phone numbers 0543-222-470 and 050-68-51135. FD Associates. Palace Mall,